Tuni ni sim som le li tha phul kum sang ni le som ni le gu ni ko in jong tha do thu so akonin ba noi thu so dang dang ho tha do pa ba ngai tha na na nei ki taw hi te to so ni sima ke ma ba si tuni 14/5/2026 so pi ga jang ho ki tho pi na nu ha nei thing kanan vengin an chang le dal anei kham khamin ahung ve in athil bol na chunga pi lai jang village authority in amar ni sumi te chunga ki pa thu ki phongi pathin phat thei bo jing taw hen Kuki hon mi som ni mat nu chu ki to kha na biya akin thi le ma hin la do han security ho hi MLM minister ho ven ga ham kon skula kon zaw na mi som ni lang kuki hon za na kon mat lu ba koi tu ni chanin thu ki zama thei le bin tai akin thi le ma kuki hon mi lam ho chu ki to kha na bezin pe pe ni la do han central security ho jong le ama sang to wa mi lam ki man jong la thip jana sa hi ipi agenda ham tin ko pru rang leng me women on CEO convener virajang piu chawang chun thu do ne jin hi Kuki zo lang le naga la nga kon mi son thum negit wal jen mel het lo hon tu tang de Manipur Home Minister Limphal May 14/2026 Manipur Home Minister Govindas Kontho Jamin Kuki zo la nga kon le naga la nga kon mi son thum negit wal jen hi group chon chu min hostel sin a koi vet ni thar sei ni ko in a phong de in a hi Kontho Jamin press masanga chun ki tu tang de civilian ho ba ki tha do nai phot hin tu lai ta hi ki boi pi a civil society lam kai ho to ki jamat to jing a hi tin a sei asai ben achun jan khawa in imulovin akitu utang den ho ki thado ding gyal na ki ume tin hi kon thoza min jojang vela no ni district nga ki that pa families agavil na achun naga MLA mi thumin na juin hi ti thlut ke mo hi MLA awang bo nim vai na sei na achun hi tabanga boin umna lo te te dinga panna sa ta ki lahin hin lawang sit te inde lo ta thil so jingin hi ati je chun khat la khat ki mo to lo ba ki hathim to jo le hen boin ta pon te ati hi to le ni vai na sei ben achun civilian ki man ho ki tha do nai lo jong le gan na thei pe na hong ki tha do di ba government panna sa ta ki la asle dam sela bit kia in mun chi a hong thun thein di ba civil society lam kai ho to pan ki la form jing hi ati Kian ole UPF ki san jong koi khut nung hi sei ngam talo tangkul le kachana gon la PR abol te le kilung to ten ku ki narco terrorist e hin ti bin e hon koi khut nung hi jong hena sa se in sei do ngam te po ve hi chan chui tun ha thu so ngai zu mun tina tha do thu so ngai zo se ni bon cha bin mang